maipuros labot Kapampangan. Panen karimla. Iting kaya katamong kadwandalan 18 Tegalugan video. Ano karakal din kaya katamong contributors na medyo makabayang bagya. Pag-umpisan ko na Ing mumunang dili, mundikala ng Nong Sanchez. Simple yan Kamote. Tegalugan niya pa kamote yan Ing mas manayo ng Kapampangan, kamuti. Di tak mo yung pamiliwanan ito. Ining tutuki, may ligaw. Yung may ligaw, Tegalugan niya. Ing mas manayo ng katulid kang Kapampangan, may lili. At ini naman, mundikala ng net magat. Ing tutuki mig mundikala, earning din nyo. At ing amano ko ng dindam na, may ubus. Ing may ubus, Tegalugan niya. Mas manayo niya kang Kapampangan, ing may gisan, o kaya si nakildap. Yung tutuki, may ngutang Mong Medina. Nung naluya ka kayong Kapampangan, ing patibong. Tegalugan yung patibong, Teki batana na yung Ron Somar. At yung mas manayo na kanong katulid kay Kapampangan, agpangkang Ron, si Lu. Mapin Yung tutuki tamong Tegalugan, ing amanong linagablab. Iti mo di kaalala na yung Philip Lagman Banyas. Ating katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, may lablab o kaya may kalabkab. Indindam na kanong amanong Ariel Alcantara Pineda, pelayaan. Yung pelayaan, Tegalugan niya. Mas manayon niya pinamang kayong Kapampangan ng pepalwalan o kaya binulos. Yung tutuking amano, kamukha. Yung kamukha, Tegalugan niyo. Tagalog yung taling kamukha, Yung mas manayon ng katulid kayong Kapampangan, kalupa o kaya kawangis. Ini agpangkang Balduzer Duralisa Malyari. At yung tawlindili, mundikala na yung Grace Ocampo. Yung amano, paningin. Katagalog na ni paningin, Yung katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, panimanman o kaya lawe. Wapi naman. Tetanamo, patse Kapampangan tamo. May pangapampangan tamo. Tengke katang anak, tengke katang apo, eta ala pa nagalugan, pangapampanganan tala. Itanamu, dakala salamat, Luid Tamungan.